Jadi terpesan wata matangnya kita mau lihat ma di huu di bata amanami nama bangsa di Banua Gijang di sopahor rohanami di tikeo tuar pamu di saluhut dengan libasam na totong madongane hami di partungan namion sonak kami di bagasan las niroha. Ali Tuhan nama nami bitikon jupang mati kinami nang masih panganon. Parjodo pasat kami matu tanganmu na bajai. Asa pasu-pasu masih panganon nang radai ali Tuhan. Gali gugu ne baru lutai pasu di pematang nami. Laho mangula ulun nami naho partu lomo nirohan. Jalo mai lirik tangyang nami. Nah bahasa tani orang nang sahun goal mi anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dipersilakan aku ambil sendiri.
Sahabat Tuhan, las niruha gugu pakilimon. Siapko apalah sadario. Mamuka pertemuan ibadah pertanganan madok muliate keluarga namion. Sahat prodinuai. Toktong do widahami Tuhan. Holong niruha. Tu tonga-tonga nami keluarga. Laosima pakilimon nami. Saya marsi hohok ma. Keluarga poparan opu ora silalai guru papanon. Manang nadidia penasida maringanan. Manak songo dia be posisi keadaan tantangan na nirupan nasida di ngulu-ngulu nasida. Postor hanami mulak kami sianot Tuhan mar dapok-dapok ma padongan tong sahat tuhoma las pirohan nami parsaoran nami asa toktong ali Tuhan di bagasan hai pasok kami mengujungi ulau-ulau asiman asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus lo tolong ni rohani bata ama lo persauran itu di purba dia mandongani kamu sana amin.